Dragičevići nemaju stalne izvore prihoda. Tokom ljeta rad na njivi i nadnice su jedini način da se nešto zaradi. Živimo ja, žena, dijete, tetak i tetka. Pa u dnevnici. Tako gdje idem, zaradim tako. 84-godišnji Lazar više godina je vezan za bolničku postelju. Doskora se o njemu brinula supruga Mileva, koja je sama oboljela. Od skromnih primanja, koja često nisu dovoljna ni za potrebne lijekove, nisu u stanju da obnove kuću. Teško živimo. Da nije ove djece, ja ne znam šta, a ne znam i kako će on ovako, bez kuće, bez išta. Dijete će još malo u školu. Treba svoje drugove da idu tamo u potjepanu kuću, staru kuću, nisam pametna. Akciju da se izgradi kuća od 48 kvadrata pokrenule se prve komšije i nevladina organizacija za pomoć siromašnim porodicama Centar Čovjek iz Banja Luke. Pa oni su kao komšije dobre, situacija jako teška. I zatim ova moja ćerka Vesna odlučila se da im pomogne na svaki način koji se može. Jer stvarno ko dođe i prođe to ne vidi tako ko što mi vidimo. Mislim, žao mi je, stvarno mi je i žao. Mi smo se svi snašli ovdje ove kuće nekako, ali oni stvarno ne mogu. A oni su bili vrijedni ljudi, samo su dnevnica živjeli. Ovdje nikad i nijedna plata ušla nije. Pa kroz razgovor sa komšinicom i druženje uvidjela sam da im je potrebna pomoć, da žele pomoć. Pitala sam je što ne rodi još jedno dijete, da Milan ima brata ili sestru. Rekla je da nema uslova, da nema gdje. Počela sam o tom razmišljati prošle godine, nisam znala kako da ostvarimo naš plan. Obratila sam se nekim ljudima, savjetovali su me i nadamo se da ćemo uspjeti, da ćemo im pomoći da izgrade kuću. Do sada su se mnogi humani ljudi odazvali pozivu i donacijom građevinskog materijala i novčanih sredstava omogućili da se počne sa gradnjom temelja za kuću koja će podariti novu životnu radost porodici Dragičević. Najviše bi volila da se kuća izgradi zbog djeteta, što kaže, kad krene u školu, da ima odakle, što kaže, da ide i da ima neke uslove, da ima kupatilo, da imamo nešto. A ovako malo je nezgodno. Kad krene u školu i da mu imaju i djeca gdje doći, u drugovi i tako, ne znam. Dok se tek nadziru konture budućeg temelja kuće, 4-godišnji Milan već je svojim igračkama počeo da gradi kuću i mašta o novom domu. Znam, tu ću doći, evo, a ostaviti se. Volio da mi se napravi tača. Volio da imam tuču sa puno igračka i svoju sobu. Dobri i humani ljudi, pomozimo zajedno da se Milanovi snovi što prije ostvare. Spisak potrebnog materijala koji želite donirati možete pronaći na Facebook stranici Centar Čovjek Banja Luka, podrška siromašnim porodicama. Novčana sredstva se mogu uplatiti na žiroračun otvoren u Hypo Alpe Adria banci u Srbcu na ime Miodraga Dragičevića. Pomozimo ako možemo, jer uvijek se dobro dobrim vraća. Pitao mama, a gdje je tata?